Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega nuntuba kona kanya kugwatanira na bautwe kiri weru njuma thaa 3 mbitagwa ntinyeri kenywa cyane jama tuja tukubanganirete tukubana arwa kiri nteto cheto je mwathiro gaiti gwetia kioto ke mwana wao ora worairwo maandamano ne mawa Gavana wa Meru Mutumanto Ithingia kugaka gwata Ruto mbaru 2027 kenda tungata ibindi biere. Kariba mara kumenera mubunge waone kuria kubathondekera barabara ya kumego jigweta mara na mitongo. Mukaririete na Commissioner Baberu by BC kunyomu majo tungatana kwambiriria ngugi. Utukubona turi kuri wirigiro bwaku ni buri kukirenkia mai njero ya mianka na ithurano niyo IEBC wirigiro bwaku ni buri kukirenkia ma ya mianka na ithurano niyo IEBC arania bautu kurokera 23578 ijiri ithatu ithano mugwanja inyanya kuruki no ithiro gitiga gichokyo gyaku kiri mutandao jo tujo Facebook kana kinya YouTube ala turi live ni kiri at Weru TV. Munaniro mathithio tukubana arua ni Purity Richard. Tukenjiria ntuto chetu njaya mutu tigi Fred Macharia ni tigi na kirirogi kinene nyuma mwana wao wa kuruba miaka 20 kuratho na gukwa maandamano neja sabasaba ntuku ya Jumatatu. Jeje baruga mwana wao inyateka ari maandamano ne akiratho indi umetelare gwikia customer na gukinya mawa achemanire na risasi ya mutu na gukwa. Nandi ni bakwenda kioto ke mwana wao kioneke bakiuga atigite mwanya jo munene muno turone bwao. Dennis Mugendi ratumenyithia. Ni mwanka thaya unde maisa ko imwathani ukumenya lakini wo ikirewe asikari homborwera mwana utheri endetwe ni onto bwa mbesa wo ikirewe njoni 4 homborwetheria mwana utheri ni onto bwa kwithira njoni 4 mwana wo kwaturo osumba ngare kwa yo campaignaira wo njoni 4 kiao kirewe itu wo ikiao kirewe usieta munene on njoni 4 homborwera mwana utheri itu ukumi itu wo ikirewe itu okuwa ko ya ingo njoni 4 wanditetheria mwana muoyo wo gukomya kwina murungu wa Israeli yewe mwathani orosemania na njoni 4 yewe ito murungu orosemania na asikari ogu orosemania na ora wandikite mwana uri etore yake asikari atikimenya kumenya rieto ria mwana ogu ikwethira kwari na muntu walethanetie nawe njirene ciake irari cionthe Rais Ruto kiao kirewe utoritirana kapara kenda wona mbesa woikirewe Rais Ruto ikuinirwa inthe yonthe utibati kwethira wina kieba kiana babeto woi Ruto kogorogarukire ukawa matangazo ni bau nangwe mauru imbi ukatha kiao kirewe ito Ruto kuinirwa inthe yonthe no rumi kiao kirewe ito Ruto kwethira wesieta muntu wa murungu ukirira na Biblia utworwerete mwana miaka 20 atakinyanilia kioto murungu kiao kirewe Ruto utigorona thiri nthigurweje Tore ni athiruga iti gicone kyo bunge kia Igembe South kieba na kiriro kiringina wa Felix Macharia muthaka umwithi wa miaka 20 uria arorairwo ni polisi ntuku ya maandamano ya sabasaba mucine maua maandamano au kujirwa atari indi noka aumite intereserare wiki agendi na bonda iria ari nayo na musoko nirio atirimire gikunjirene tuko ku are sabasaba itwarokera nguine cietu kawaida ya ora waziri o ngui awire na toroka na tweta nguine kawaida untu na tutare twandamane na muthaka Macharia itwarokera we nguine tuitia mawa kawaida nae wangu we witalare au metalare atrima maandamano yanjiririe maandamano atrima yanjiririe ko twika bikibiki akaitha na mautene ya Shell na uri egwitha bikibiki mautene ya Shell irie yire yeto swa barabara ira atumira kenda mioso kana stage yeto ayukiabiria irio arathirwe na itukwenda kioto kiake tuyakariba athiru kionekane at long last toibo Macharia akwa shooted na shooting gunshot nyuma
indi irio tukuri crime iri kumaseri akometete shutwa inyumba una kaiya ama what was he doing itokwenda reality ke thirikari tuturirie twiri crime iri kumaseri akometi akiratho maseri mwana omonyi atiroya ni arari 20 years we arari breadwinner kwoo pepele pole. Endelea. No. Prato kwenda tu ya family injustice ya maseria. Juu hatujui nini alikuwa amefanya. Kithiri makosa abwitheti maseria hawaikuwa hata. Akaenda police station. Yantuku direct ombinga atwa no ndona ato police station. Prato kwenda injustice. Inteto ciikirite maithori nja ona kinya itithia bonda na kariba athiruga iti baria bagwitie kioto kionekane baitwita maandamano na twita maandamano ntu yo sabasaba batwi turandamana ya maingile ngi tuandamana no tubonja yetu tukitheta tukiwa tubwithirwe konya ntugu sabasaba antu bathuri nyo bauri sabasaba bate meimbi kobo baturite nguine kawaida wabeta nguine kogo wetu mwarathi ikuithigira muno ki antu betu nontu tuthe kuona thiri tuthe kumama. Kama wakaaji wa Athero tumehuzunika sana kwa sababu ya kumpoteza mmoja wetu ambaye ameuawa kiunyama bila kufanya makosa yoyote. Sisi vile tungependa kuambia CS wa nini, sisi tungependa kumwambia sisi tulikuwa kasi na tunataka haki ya huyu mtoto ipatikane. Manake huyu mtoto alitoka kujitafutia mkate wa siku na familia ni yeye tu wanga wametegemea. Sasa Mheshimiwa Rais, sisi kama vijana, sisi vile tungependa kusema hao polisi walifanya hii kinyama, wanafaa wachukuliwe hatua, tuone kuna hatua inafanyika na tuone kuna justice inafuatiliwa juu ya hii familia. Woikirewe nawe mungathia pastor hokoroma kuwa mwana kianine ito kari uturika ntono uturika mukaiba mwana ogu kuma atwire mungathia kama ikinthi wete okaringe campaign iro tura kuringa woina no ito kirero kire woni kiaona kieba nkorone mwanka thai maisakwa anto babi bamviretie buru no te onrungami manto yara ya mwana u baba atikureka kworo mwana u utheri seria ya kiyume woikirewe okuote byo ndre nabyo no komya kwina murungu wa Israeli oro mama cia muntu na amukiria. Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ni athiruga iti Gembe South County ya Meru. Gavana wa Meru Mutuma Toithinke ugite siasa cia kina cia 2027 akagwata Rais William Ruto mbaru ende nandi ne kagitaga gwitira Kenya ngugi ya kiaria ariki wande ne kiaria Kemiru Dairy kagitaga kwamukira nchanjo na mbeu ire Rais ekire wirane ikareto na kwini kwa maguri. Mutuma ugite Rais akojuriria Meru wirane bwawe kiribo akira arimi bakenda kwangaratano ni siasa ire igweta na mbere ende ba Rais kanya na bakona ngugi yawe. Muthuri Murioki atumenyithie nkuruki. Turenda gucokeria mwathani nkatho ta arimi beria na kinyata antu ba Meru no ntubwa ntuku inene ira tureteri mbegu ya kubandithia ng'ombe cietu cieria ire witwa na mugambo wa gichungu 67 ujuna ini ngavana wa Meru Reverend Mutuma Ntoithinkia kagita kara kwa mukaira mbeu kumakirwangirwa kagiri mbeu iria mutongirio mugongo kagita kara muri muthiru ari kaunti Meru gwetithwo ikendwa na ciringi 1,100 untu bura narua bumbite kuthabuki ujura. After the president directed us to give sex semen at that price of 1,000, it is the opportunity for the Kenyan farmer to now increase production. I'm so happy that today we are launching the sex semen at 1,000 shillings from Kagrik here in Mount Kenya, Meru County. And it will be replicated across the 47 counties. So kiama kirakana institution ire bwitha cia mbegu icieria iba utwira bakendelea guturetera mbeu na arimi bonde baraba bakwenda ng'ombe ciao ciekirwa mbeu. President tariki 10 nemwe
21 mweri wa June mweri muthiru na ari mirwa eyite congress kia thoge to kia arimi beria twarua tubandithie ng'ombe na mbeca ingana 1400 tu mwene mbegu akwija na uturetera mbegu na 1000 na ina atu tutigwa au tushauriane na manager na chairman tumenyere ng'ombe uri gakinyirwa nae 1400 tisa sawa na Murungu etethagia turenda exercise hiyo excellence thangavana yambiria na arua ng'ombe za leo ziwekwe leo na no ndivyo nandi Governor Meru ethwa kiuga we ona kinya kethwa thi cia sene cia one term kana two term kira kwenda muno ni mitongire mugongo ethwa kiongero kagita kangi nondu na kone na kujire mawira ne jawe jara muno agwikira arimi ija kwithwa ja kithithika romba nontu munene wetu agutu na kuyuria promises ira gwika kiria Meru buria antu ba Meru ndi buromba mantu ya siasa kando yote mwaka ywa kura yoni mwaka ywa maendeleo baba inge bariwa one term baba inge bakaua two term tutekere one term kana two term batu maendeleo tukwenda kadani atabokuwa na nontora noe utwa katwa mwa two term kabokuwa atabu arimi kabokuwa ate muntu abore akako itrete ngiri mwanja ne ateokuwa te two term uwa boy yani genda ginya we aibua menyani to tamu yana icio twandikilia tore arimi na itokwira munene wetu ni boya kiri president yone nao tukona barabara arimi bakwa ni nao tukona roji ni nao tukona mbeca cia kithomo ni nao tugakirwa mathoko ni nao tugasupporterwa mantu ya urimi na sisi kama wakulima tumefurahi. This is one of the big dreams come true, si ndio? Na unajua huko nje tunasikia mambo mingi, serikali ifanyi kazi sijui nini, lakini nyinyi mnaweza sema namna gani inafanya ifanyi? Serikali inafanya. Amna bubu na ugetinani na mukitenja cha ng'ombe kuma kithirikari nene ngiri 15 na bakeva bakongera ngiri 8 cia county nikena ng'ombe cionthe tieria na mcha nyama titho tikimto cindano iji biomia bithiri biere ninderirwa ng'ombe cietu ciena mirimo ya foot and mouth disease nderwa ciena lumpy skin disease ndaringira ministry ya livestock gukirukira PS wa livestock mheshimiwa Mweke technical officers bawe ni bejire na bareta vaccines cia ng'ombe cietu both cieria na kinya cia nyama na exercise ya vaccination ni endelete na umatorene kwa wito kuria arimi betu ni bethire bari supportive ni ba collaborate na mandaktari betu ni kenda ng'ombe cietu ie wanchanchamo iratwa nenkero ni national government almost 15,000 na isi endelete kumuntwa na atu turi county ni turongelere cietu ngiri 8 chanchamo so ng'ombe cietu te ng'ombe yeria kana nyama ibatire gukua akiga we atithagitikiria winyange butabo kionekana akiorotera mantu ja maandamano alakithikeria kiarigiriro gitire nyangwa kuithia utheria ria ruto ria ni ria riaku kana kwe ng'ombe ruto kama wa Meru ende tugeo guchanganywa ni amba tugea guchanganywa ni akora tugea guchanganywa ni antu bakwenda kuthukia economy ya Meru bagitwira bakuthukia kenda ruto aibuororo na factory yeto akaria ndi ngavana ntina nguigire Meru ngwe kwa ni ukaria antu ba Meru no ukaria into bia Meru ne mweya ngwe kwa nonto mutambo yuyu ria ni jwa Ameru bonthe yuto gatureria riri ya tuturotonga bwetu na inyamo Meru araibua etureria eria tere kutharima na ndi babe yete gutura ni ambaba utete anto babeya Muthuri Murioki, Oro TV, Muthuri wa Kangangi.
Nyuma ya koti kuejana mwerekere goro na kuamurithia Rais William Ruto guchambithia ngatheti na kamishna banki ya miankana ithurano na aria aragitire gutuku na nda kamishna baba ibarikitie kunyumuma na arua mbere ya jaji munene Martha Koome akiaria CJ Koome na berete ya Kenya bari na wirigiro bunene muno na batigire bagucoke witikio buria Kenya bari nabu na nkiama yeje ya IBC. Kia mothia nyuma ya Rais Ruto kwethirwa akiathikirora koti erenda akiama babero bakamite ya kuringithia kura na mianka ya ithurano ya Kenya IBC ibanyithirwo muma so kwambire gwita ngugi batongeretwo ni mukarigitwo mwero Bonerasa Sidunge Kuthon ibanyithirwo muma ya kwambire gwita ngugi mukambithani Martha Koome kroni bia koti nene Supreme Court aja Nairobi. I Erastus Edung Ethekon Mokarigitwo zo mwero na Ndunge Kuthon orojo kitia kanya kagotongere nymenkema kwethuri kara ngurukia miaka 2.5 itena akiama na rekithirie nthiguru ya Kenya otongire bobukethro bwina mwanzo munene mono na kethro gika Kenya bonthe werune. Today marks the beginning of our service to the people of Kenya. We must approach this sacred duty therefore with the urgency and integrity and absolute commitment guided by our constitution and the laws of the Republic, but more importantly, guided by the expectations of every Kenyan. You are taking office at a time when our nation is undergoing a period of great reckoning, a moment when Kenyans, especially our young people, are expressing discontent, are expressing frustrations with public institutions. Ugwitaniria ngugi na nyomba cia nteto kenda kuritana Kenya mantujo ringi kura ni ntaire mwe bone Ndunge Kuthona nkiamewe bakwendo tumira. As a commission, as we settle down to our work, we are bound to face a lot of challenges in misinformation, disinformation and fake news. But we also have an opportunity to work with those news outlets to ensure that we educate, we inform, and we focus on factual truth so that then we build trust, because it's through that information that we build trust in the credibility of our institutions. Akiama baba nande batonyete obisine kagitene kara gutigire miaka 2 nthigurita kiri ithurano binene ndewinge naku kuni ithurano binini byo bunge mugwanje batira kuthura bithuranirwa kimoge seneta na kathumba BMCAs na nonto bagitumikia nande wirigiro metho na mato ya Kenya ikirebo kono kana baketha bagitethithia ngoge na mbere kumira ja gwita na mbere. You are now the custodians of a process that has in the past defined the trajectory of our nation, for better or worse. And therefore I wish to assure Kenyans that their voices will not only be heard, but they will also count during this the coming elections. Bobe bwa kenda bwa 10 hamwe mokarigite Ndunge Kuthon akiama bangi barabanyithirwo mumantu kwenarwa ijaorora limonene obema bya gisiasa ja nthiguru na Kenya bianderitu Bwana Moses Arutalala, Karen Sorubuita, Hassan Nur, Francis Odhiambo na Fatima Arfat. Nke reporter Antosheru TV kumaja kengina ngine kine kimshusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Nikumana na report yeje ni otogokorio tukobona arua wirigiro bwaku ni buri kugokonia IBC enjero wirigiro bwaku buri kokirinki ama enjero ya miankana ithurano niyo IBC tana mbere kwarina bautwe okurukira 23578 ijere ithato ithano mugwanja inyanya kurukino ithiro gitika gicoke gyaku okurukira mutandao jojo Facebook kana kinya YouTube kithoma ntumiri cyaku nyume kagita gate kuraja tutana mbere na tsingi na ndete theba bikibiki intere chama iri tatu igembe ibaithukirite mutongero wa PNU Peter Munya kumanena miari yawe ya kugangari cha koria Mwanki cha kaunti ya Thirichi ya kinyire kurio irinde oria Mwanki na kuonokia supermarket ya Magonas Bakiaria berite Munya nikigwa kumanena guteria ndiunga yawe na Matiang'i Meru bakimwira abethra na natige miari ya kunjira mwingi. Marion Karugi katumenyithia.
Yario ya mutongerio kiama kia PNU na ura wari ngavana wa Meru Peter Gatira Omunya ya kuria ciuria iguru ria ngari ya kuoria mwaki ya kaunti ya Meru kwithirwa itombire kuonokia biashara iria ciaire kaunti-ini iyi ntuku ya maandamano ya Sabasaba. Miario iyi ni ikirinitirie babodaboda bamairi 3 na kuwa ni miario yomba kuunjira ntu mutongorio mo Meru witwa Peter Munya ndimwire ti Meru kaunti ya kiri na maandamano na rero kweria kuwa kwa bati kwithirwa kwina ngari zimamoto au ere kaunti ke ya kuoria mwonki wa yo aitha cia magunasi ngavana mutuma atare awe magunasi eka ethwa